Kajingsa jid President Kahnyau Trap National Youth Front HNYF Basadan Bla Banmi Khmat ya Kahnyau Trap National Liberation Council HNLC Syakami ya kernisok apdeng kesor kar jela bat kesor kar dia kumju kamdan benta ye baki khubor dawa pisa daki bakam baki dai gid khot ka HNLC long bables kar President ka HNYF East Kasil District kani kajing pensha bables kalong halo ka khubor ka bai dai ba kajing pha city dawa ka wei kalong kme ka banamolai ka balaburi kyrteng ka basha dawa pisa wei brieu uba kyrteng usun kamdej kyrteng HNLC ubablas loong balesi don kilangyong ki bomut penthut penban ya kajing kernisok HNLC bot kuntui ki basha dawa pisa ka kyrteng HNLC kinwan khmat bakaseng kanyo banyarap iki wan ada hawai na kalian duni baseng HNYF bagai HNLC la tung bas don bala pasna no ma ni ko siang bonom HNLC ngai ha ka bedi pak kata kajing pisa unyusun cha kamdej na kalian duni baseng menehi na smulungo na dakka ka jingo o khaw baseng pamantam ko ina ngedon ka meeting mo baseng sa bangin wan jene tinagalia ka jumiru ni marni kong ina pan jingarap nangi ka seng HNYF atami ko kyrteng juma hangi ba bes samka tinagalia ko HNYF ni baseng mata ni penbana baro kiba syadawa pisah ka kyrteng HNLC bakin wan shop HNLC lada kidon kam shisha bagi yo shisha kita jing syadawa pisah kinwan bakin pensha inde tang shutho me bo ga teng ya thu nam ta ja ko thame thu ngi ngin hadu namu ngi la ngi te taru tingin skam ba yo don tulang yong kiba sedang nakutun kiba sedang namu ojat kiba sedang mishli ya ga HNLC ru ya ta ngi entek mami magi report matamlo ga shan re nakalian jumi tentu ba nginyai bodin nginyai wat nginam shop lighti aseng ka bu daga ba maham tik yung ni brieu balami ha ni usencha inde ba nginwa ngi ba ki brieu la da tidon kan diga jingram subhati wan chek seng HNYF kai ga bangi di banwa kai bangi di man ya khmat nginya namar bisu ngi haki newspaper khamde ko isu pha email shagi media kan tangi sudah ka jingo kha ina kalian jumi hi ko kasem ngin ai ngila warning ye ginu no di brief ba penonton lai ka ten joka HNLC lembaga HNYF ngin dan ka sige clear ba ngin dan mentang taru ina kalian ka jumi lada ki kwa hi kilap kita di shisha ka kamera joki kilap dei bamlet police station kapatidon bisa kila HNYF kila ni komplain tang rek ni to na kalian di pa ta lagi semoga ni baseng HNYF an wan ni memang ga jingra ni biar di teman di bendu face to face ba inde ba shui tho ni kan na tip ka jat ni tip ka sa sha tip ka dei nam dei ni ka bala kila siu ka dei nam dei ka ta aku la ka diru na kalian baseng ni maham ke bak ngin ya ni khmat banwa ko gibreu padan pamala ka HNLC ba ya HNYF. Take the first step towards a healthier future by scheduling your consultation at the Shillong Heart Clinic located at Nongrim Hills, Shillong. Call or leave a message at 98630-50899 to book your appointment with Dr. Sunrang Bhattian Wadri, an interventional cardiologist. The clinic operates from Monday to Saturday with working hours from 11 a.m. to 6 p.m.